Dengan cara dulu, dengan baca dulu, nanti baca tidak ikut. Jadi dibaca sendiri, kemudian setelah itu melihat bukunya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Gariba, garibu, fasida, fasidu, jamila, jamilu, Oria, oriu, fahima, fahimu, karena kasrodoma, doma kasrodoma, Bismillahirrahmanirrahim. Semua lihat bukunya masing-masing. Halaman berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Ajalah ajini ajilu bahasa berisi lailu taraka tarili tarilu
Jadi dibacaan, dibacakan. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Waladan. Adaban. Buyutan. Zahuqan. Rahiman. Libasan. Wuzuan. Alif fathah kasroh fathatain. Kasroh fathatain. Ya, sama-sama. Lihat bukunya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasuli alami tahdibi nuzuli lahabi wasiqi waburi fathatain kasrotain. Halaman berikutnya.
Sekarang yang bertuliskan merah ini apa namanya? Apa namanya? Domaten. Domaten. Dibaca kalau dal dun, kalau ba dun. Dibaca pendek. Perhatikan. Bismillah.